Il-vapur il-ġdid tal-MSC u li ser ikun qed jankra Malta kull nhar ta' tlieta, l-MSC Grandiosa ser ikun responsabbli għal wasla ta' madwar 350,000 turist f'Malta fl-2020. L-MSC Grandiosa huwa l-aħħar vapur fil-flotta tal-kumpanija reġistrata fl-Iżvizzera, l-MSC. Dan il-vapur tas-sew Grandius jesa 6,334 passiġġier, dan flimkien ma' 1,704 membri tal-ekwipaġġ. L-MSC Grandiosa se jkun qed ibaħħar fil-punent tal-Mediterran iżda l-kumpanija għażlet lil Malta biex tibda u topera kull vjaġġ. Dwar dan u aktar One News tkellem mal-kap eżekuttiv tal-Malta Cruise Ports. Tal-MSC ħajkonna 78 vista fl-2020. Dak ifisser li ħanaqbżu minn dil-kumpanija biss il-fuq minn 350,000 passiġġier. Intant One News tkellem ukoll mal-kaptan tal-vapur Marco Massa hekk kif spjega l-karatteristiċi prinċipali ta' dan il-vapur lussus. Fost oħrajn semma kif dan huwa vapur li jaħdem b'enerġija iktar nadifa u ħabiba tal-ambjent. The most technological ships in terms of environmental protections, in terms of guest experience. MSC Grandiosa has the latest equipments like the AGCS, like the ASCR, like the AWT systems. So we are the most eco-friendly ships because we strongly believe that we have to respect the environment for our next generations. Fit-tmiem il-kummenti u ma' One News, il-kaptan ma naqqasx milli jfaħħar il-veduta pittoreska tal-Port il-Kbir. The most beautiful touristic navigation in this itinerary is the arrival and departure from Valletta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.